Angizi ukumosha isikhathi bazalwane, khona lapho engithuma khona isikhathi siyangishaya kakhulu bazalwane. Khona inkonzo ngabe sengibuyo ngingamanje but bengicela bazalwane siphuthume ezweni kaNkulunkulu sivule uLuka chapter 23 siyofunda khona uverse 34. Amen bazalwane. Ngiyakuthanda yebo Nkosi yami Angafunda bazalwane osetholile. Luka chapter 23 verse 34. Kepha uJesu wathi, Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Abelana izingubo zakhe, benzelana inkatho. Abantu bema just 34 kuphela. Amen. Amen. Hallelujah. Ngicombolekani yakho. Hallelujah bazalwane. U34 uJesu wathi baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana ngezingubo zakhe benzelana unkatho. Amen bazalwane.
Lapha sifika uJesu mayiqala indaba. We know the story sokubethela kukaJesu ezefika esiphambanweni. Amen bazalwane. Sebakwenzile konke bamkhandela uzunge bakhuluma konke abakushoyo ngaye ngoJesu up to the point ukuthi icala lamlahla engenaqala. Hallelujah. So kwenzeka lokhu kuthiwa uJesu uyahlambalaza ngegama kaNkulunkulu, kuthiwa uphilisa ngesabatha, nazo zonke izinto azenzile abayishoyo baedamanga kuze uJesu azafika to the point ukuthi ufunwana enjani enecala. Hallelujah. So esabafumene lokho it's come to the point ukuthi uJesu uyajeziswa uyashawa, but abantu bathi no, it's not enough ukuthi ashawe, sifuna esesiphambanweni. Hallelujah. Hallelujah. Although icala lakhe uMpilathu njengombusi elcheka elassess uyabona ukuthi no, this man doesn't supposed to go to the cross, but abantu bakhe bamlandelayo abazalwane abantu namaJuda ayakhona athi no, this man must go to the cross. Hallelujah. Now we think uPilato esegeza izandla athi no, mina ngigeza izandla zami igazi lendoda alikho phezulu kwami, because mina ngokwami angimbona necala elibisa esiphambanweni. Hallelujah. Hallelujah. Sifika uJesu uyashawa bamthela ngamathi bamfaka into konke kuyenziwa kodwa icala lakhe alenzile emhlabeni alikho elivelayo. Nkosi yami. This man sifika iyahamba ize esiphambanweni iyabethelwa, instead ukuthi abantu bathi no, we are sorry, we have sinned against you, akekho okhuluma kahle ngaye, bonke bayamthuka, kukhona bamthela ngamathi, kukhona bathi no, sisindise, but irresponse yakhe iqala uthi no, bathethelele because abantu yabakwazi. Hallelujah. Ubona into ebona kuJesu la, uyabona ukuthi kunempi elwayo ngabantu kanye nami, but manje impi ayikho enyameni, impi semoyeni. It's just that it has manifested from the spirit to the flesh, because what was happening when Jesus going to the cross wangasiyona impi yabantu kodwa wayekho uSathane ezibhekane naye. Nkosi yami. Abantu bathela uJesu kumisa esiphambanweni abangasiyona impi yabantu physically, but they were being used as uSathane zama ukudefeata uJesu. Jesus. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Abantu bashaya uJesu bayambethela bamisa esiphambanweni. Kubona bayisa umuntu onecala onesono, but abasifumani isono, but isono esekuJesu izono zethu. Nkosi yami. Hallelujah. Hallelujah. So now ukubethela kwaJesu, it wasn't just into physical noma esenyameni, but kwakunempi eyenzeka in the spirit. Jesus. Uthi baba bathethelele ngoba bakwenzayo abakwazi. So now sifika uJesu uxolela abantu ababonile but without them asking for forgiveness. Jesus. Hallelujah. 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 Sifika uJesu uxolela wena ngesono sakho ongakasenzi nosazosenza. Sifika uJesu uxolela ngesono sakho sokuhleba, uxolela isono sakho sokubulala. Sifika uJesu uxolela izono zabantu abathakathayo bengamazi. Sifika uJesu uthethela abantu bengaxolisanga. Sifika uJesu wenzela umusa abantu abangamazanga nabantu angabaziyo. Uma uJesu babethethelela bakwazi abakwenzayo. Hallelujah. Hallelujah. I want you to know, lelo phayicabanga ungasho kanjani ukuthi abantu abaxolele siyamthaya kodwa uthi uyasixolela kanjani? Nkosi Jesu. Abantu bazalwane, sifika esiphambanweni uthi bayabethethelele. Abakwazi abakwenzayo kunini mina nawe sihamba senze izinto emhlabeni sitsho ukuthi sihlakaniphile sihamba ngokwethu uqonda, but singazi ukuthi siyakufeni. Siningi uJesu sibaningi uJesu silandile kufeni la sibuya khona engenzi bomnyama. It's because athethelelwa. Jesu. Hallelujah. Hallelujah. uJesu sifundisa ukuthethelela ukuthi no, akumele ukuthi kuze kufike umuntu azoxolisa kuze umthethelela. Kunendoda eyaxola esiphambanweni angekho oxolisile kuyo, kodwa ngenxa yokona kwethu, ngenxa yothando lwethu. Hallelujah. 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 Yathi ngibuye eduze ukuthi unomzana wakho omzondayo uthi hayi wangona wangenza ukuthi ngomqaba wakho ngodlule namanje uthi akakaxolisa ngeke ngomkhulumisi, kodwa wena wathethelela without asking for forgiveness. Phela abazalwane ukuze usindiswe washunela ivangeli waphukamisa isandla wamela uJesu lishunela lungaxolisile uthethelelwe without saying Father I'm sorry.
wamkela ubusa ungawucelanga ukuza kwakho phambili sokuyafezeka ukuthi no uthethelele ngempela yona namaqhubu wabambile mana hayi no engakabuye engakenza ukuthi engakakhiphe imbuzi angingena indaba yakhe but uJesu sesiphambanweni uthi babathethelele bese ngefuze na uJesu emini bazalwane ithi le nkonzo iqhubeka aphelile amaqhubu enhlizweni zethu kuqala ithi le nkonzo iqhubeka inzondo iphelile ukwazi ukuphilisana omakhelwane bakho yebo wenza ukuthi engane yakho akuwena uthethelelwe nasi sibonela uJesu siphambanweni umaxolela bakhipha ngamazwi engabenzanga lutho. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Jesus. Eyathi inkambo ukuthi masibuze uJesu. uJesu sesiphambaneni zonke izono zathethelelwa ziyaxolelwa. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Jesus. Our sins are forgiven through Jesus Christ. Amen bazalwane. NgoJesu sithethelelwe. NgoJesu sisindisiwe. NgoJesu samkelisa umusa. Ngifuna ukuthi kuwe namhlanje ngalelizwi uJesu esasiphambanweni phambi kwabantu helpless, phambi kwabantu umuntu ongenathemba, phambi kwabantu eyinto efanele ukufa, phambi kwabantu elihlazo. Ngifuna ukuthi kuwe ehlazweni lakhe likaJesu esiphambanweni wena uthethelelwe, wena you are forgiven. Ngifuna ukuthi hamba ngalamazwi nawe wenze okufana nokwenziwa nguJesu. Ngifuna ukuthi nawe yiba isibonelo esiqinisa samanje ufisa uJesu sesiphambanweni ukuthi makuphuma la uthi izwi lokuqala wathi baba bathethela abakwazi abakwenzayo. Jesus. Ababonayo nawe bakwenzile ngoba bakwazi abakwenza. If they knew ukuthi they are wrong they wouldn't have done it. Even though bekwazi but ngoJesu wena you must forgive them. Wena you must learn to forgive. You must stop ukubamba amagqubu. Into yenziwa nguJesu siphambanweni 2000 years ago kumele ukuthi manje yenziwe yimi nawe ibe isibonelo ebantwini. Hallelujah. Hallelujah. Yebo wamithi singane yakho siyakuzwa yebo wabona umfundisi we understand that we see it's wrong but wena ungumzalwane phela manje akusafani naqala. Hayi Nkosi yami. Hallelujah. Yebo wadi imali yakho akayibuyisa yebo but wena ungumzalwane manje. Jesus. Ukuphila ivangeli akusikhona ukuphila ngoba kumnandi. You don't forgive umuntu ngoba nakho umxolile nokuncane into encane. You forgive umuntu kulezinto ezinzima which are unworthy of your forgiveness. Thina sasingafanele ukuxolelwa, sasingafanele ukuthethelelwa, igazi lembuzi lahluleka, lenkomo lahluleka, but uJesu without us asking for forgiveness he forgave us our sins. Amen. Thina now we judge ukuthi lo ngaxolela ukuthi I can forgive you on this, but on this one I cannot. We chose ukuthi kona kuphi sikwamukelayo lesingakwamukeli. Ubani lenkosi esifuzile because inkosi yethu uJesu uthi bonke bamfake esiphambanweni bayazi ukuthi uzofa. They knew ukuthi babenzani kahle kahle. Their aim was to kill Jesus. Ngifuna ukuyibeka nakuwena ukuthi no wamshayisa ngemoto wayefuna ukuthi ngife phela. You see, you understand that ukwazi ukuthi wayenenhloso wakungasili iphutha. You must forgive. Jesus. Hallelujah. Because esimlandelayo uma silandela uJesu asifane naye. Hallelujah. You can't say you are a follower of Christ but awufani naye. Hallelujah. Jesus. Azi ukuthi umlandeli wakhe kodwa inyawo zakho ihamba ihleke emuva. Aqonde mawuzalwane. Ayiqonde indlela yokukholwa ukuthi ibhekephi. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Uthi baba bathethelele ngoba kwenzeka bakwazi. Athi mawufundisa umthandazo omkhulu athi usithethelele amacala ethu ngoba nathi sibathethelele abasonayo nathi. Hallelujah. Amen. Ukuze wena ukhululeke kumagqubu you need to forgive and forgive others. Amen. Otherwise awuzukhuleka liyaqala igqubu uzokubulala umzalwane uzohlala inhliziyo ebuhlungu because awufuni ukuxoleka. Amen bazalwane. Hallelujah. Namhlanje kuphuma wonke umuntu uphuma la namhlanje ungabamba ngaqhubu man. Phuma ukhululekile because ulimaza wena.
Yes. Sento ukuthi every Sunday uze konzwe unamagqubu nabantu abakho hayi man that is not it. Amen. Omunye hayi mina bangiphula inhliziyo siboniboni lapho kunofundisi wayeyijoleka yabona. Nomfana futhi ongekho serious. Waphula inhliziyo mina I'm heartbroken mina ngiphinde ngile hayibo. Kade wena. Kuna umuntu olenga siphambanweni wabulawa. Usengenzanga sona walifake wena naphandle. Hey, Jesu. Kuna umuntu obulawa ngenzanga sona wathi no, let them be forgiven. Amen. Amen. Hallelujah. Asike amagqubu sinabazalwane. Asike ukubopha ngenhliziyo sifunela uJesu umlandele ngobe njalo. Hallelujah. Wazi ukuthi mawusabamba igqubu wena khona ungahambi kahle ulandela yena kodwa hayi yena. Jesu sami. And wazi ukuthi ukukhonza kwakho kwenza kube yize. Because into oyenzayo uyenza i-wrong wenza isono sowazi ukuthi yisono. Mawubamba igqubu wazi ukuthi every time uza Sunday uyakwenza, every time uza esontweni Sunday uyeza but ukuhamba kwakho kuneze phakathi because wenza isono wazi ukuthi isono ungagxoleli yisono. It's not something we can argue about it. It's not something esingakhuluma ngayo sithi no, this one is deep, this one is deeper. It doesn't matter. Ukuhamba negqubu ngumzalwane yisono. Hallelujah. If the first thing uJesu ayenza siphambanweni is to forgive zonke izono ekhona ukuze sihlanjululwe. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngalamazwi ngithi sengathi wonke umuntu okhona la onezinto ayibambile enhlizweni engathi angaxola. Engathi wonke umuntu oze kuJesu edinga into ethelelo. Engathi namhlanje ungakhulile. Engathi singahamba sifana noJesu ukuthi ngoba walenga siphambanweni wafela izono zethu sihambe sazi ukuthi sikhululekile. Ngabe ngiyana le ndaba ngikhuluma ngokukhulula ukuthethelwa kwezono but ngifuna ukuyibamba la on this chapter because baseza ngamafundisi bazokhuluma ngokuqhubeka kwamanzi kaJesu siphambanweni. But ngithi with this one know that you are forgiven. Sesiyakwazi ukuzakubamba sahamba nawe. Kuthi no mina izono zami ithethelela. Namhlanje ngiyibuyisa kuwe ukuthi wena-ke wenzani. Oh, Jesu. Wenzani ngababonayo because that's where we need to see. Siyayibona izenzo zikaJesu kodwa sesidinga zakho. Hallelujah bazalwane. Siyayibona kathi kodwa sesidinga zakho ukuthi wena-ke wenzani. Hey, Amen. Amen.